Right to information activists over Wahlang of Kyndong Wahlang village and the Soyong area in East Khasi Hills was ostracized by the village Dorbar for filing an RTI relating to the construction of CC Road from PWD Road to Lumjingtep Presbyterian at Kyndong Wahlang village. Over Wahlang has filed an RTI along with his colleague Simon Jarang, but the village Dorbar, which was held on the 21st of this month, decided to oust him and not his colleague. The village Dorbar has also threatened the villagers with dire consequences for associating with Over Wahlang. Speaking to media, Over Wahlang strongly criticized the decision of the village Dorbar as he has the right to seek information from the government relating to any irregularities. Over Wahlang over Shnong Shnong Kyndong Wahlang. De nakamansim ka basngok kya ngawan hangne ya kaban pensyai bat ya kaba nganwan ban ya thu Ahmad Jongpi hangne kum ki kubor ya kaba nga kum unong Shnong jong Shnong Kyndong Wahlang ya kaba nga ngala sya be Shnong ha Shnong Kyndong Wahlang na kaben ha ka arpui trek bune bakat we sunam arjar arpau kalong banin si sejan te hanin si sejan ka Dorbar Shnong kala khot ya ka jingyala ya ka Dorbar Shnong brok away ha ka jingyalam jong u rangba Shnong u ba sngan sing nongbri bat sekretari Shnong u ba jis komar rentatiang te kila khot ya ka ne ka Dorbar te online kran ka Dorbar kalong ba ki la ya kran ya kawe halor ka jingtrei ka badai ha po jo ka ne ka Shnong kabangi dang menta khendiat sngi dang ujor ya ka ne ka jingtrei ya kaba kane ke jingtrei kalong ke jingtrei na kabenta ka surak footpath CC road Lumjingtep balang presbyterian bat Lumjingtep balang Katolik de halor ke bangi ujor ya kane ke jingtrei online ujor ya kane ke jingtrei ya kabangi lap halor ha ya ka RTI ke bala yo ba kane ke jingtrei katkum ke plan estimate ke dei saun chi Henry ha kabangi lap mangipat kum kinong Shnong kalong tang lain chi te halor kata kanong rim kebangi ni dawa ya kaba idei ban pentre biang katkum ke plan estimate ke bala yo blok te halor kata kane kine kinong kitkam Shnong bat ke Shnong kinong kitkam barok kirama Shnong kum tu tetar kila khot Dorbar rengi menen haka arpui terek kila khot Dorbar kala ekran ki ong bas lendar no yangan ka benta jong katai ke jingtrei ba fidei ban selendar no ba ya kata ke jingtrei ke ba pi ujor manga bat uba Simon Jarang bala ujor ban pentrei bah biang ya ke jingtrei te halor kata ha ka bangi la ujor ya kene ke jingtrei ban pentrei bah te kine pat ki ong selendar no weng no ya kene te na kaliang jungang ong ba ngamla ban weng ya kene ha ka bangi lap ba kene ke jingtrei kadai ke badang duna katkum ke plan estimate ke bala ai na po blok office te fidei ban pentrei biang ya kene dalak pentrei bat dalak dep ya kene ke jing pentrei ke bangi ujor te ya kata ladang ngi ila le kata ngi ka kam kala bahi la ya ha po Shnong te dena ke benta kata kadau ke bapak selendar hendri ki pada no Shnong katu katne bat ki rong ba Shnong ki ong lada selendar kene ngin be Shnong no yapi. Meanwhile, Simon Jarang expressed utter surprise that the villagers did not take action against him while filing the FIR along with the Over Wahlang. Bakal batai skmat bala pentrei naka Lumjingtep kena surok ba sya Lumjingtep joka balang Katolik bat na surok sya Lumjingtep ba balang Presbyterian te ngaru ngadi we nong ujor mo ya ni kam ngadi we ni nong ujor ni kam rei habang li pat hapo kepala long ka Dorbar Shnong menen si sedanya aku tereng benar kat we kat kum karai belara yang tu pat kila ong ba indek Shnong no yau mo indek Shnong no ini uba overwell but ngapa ngakli yang ngapa la syabe ne mo rei yang ngak kembe mo kem keren is pang yonga mo te ato sundai sa la kata jingle jong u ngadang pedam jol ya ka jingle jong u bau ha mo jingle jong u ba jingle jonga ha ban pa trei biang itu jing trei namar bakip ila straight torti mo kali straight torti klem ka klem long kumbak ya la estimate ne kumbala plan ritang namar ba pa trei biang ya kete sube Shnong no mo ke ngam we lakin nong Shnong bat kumjuru nong ya kersan lang bat u ya kene kam
te lakon gum nori hab banwat ka wika lat kan timo menuju spa sakmat dengan ya sakmat lakade hakan kono kom nyawat kinti lese lada sarkar ko ong ba ombet yang i pengin wat RTI ne pengin ujor ya jing trei lese sarkar ko ong ba ombet yang i pengin le ta hab mi hab le ta hari lada sarkar ko ong ba yung no ba wat RTI lese lakum ka Shnong ka penstom dengan pengin hab wat ya hok nang ta mo ni hab wat ya hok nang ta te nalor kata mo ngilayo ru saka nakalian ko office mo ngilayo ru saka jing pensya nakalian ko office baka ni ke jing trei lawan di engineering lawan lagi engineering baka ni ke jing trei kalong ka ba dunah mo hendak benchpulih ni mo as per plan estimate the thickness of CC is 0.10 meter, but on inspection at site it was found that the thickness of CC is only 0.025 meter and in some stretch it was less than 0.025 meter, and the reason given by them is due to heavy rain which washed away the newly laid cement concrete, and also the mix of cement and sandstone is too weak. Mo nakaliang engineer ya kani ulah pensya mo